As we Bible bahili rangrom the clay na tum psycho reliever we saw coming sarana as the bagi Bible verse na Matthew chapter 21 verses 1 to 11 hi pangrom sa kala atum na Jerusalem bangunai uta olive kapuni kale bedbug gli vashunga jiwi aina jishuna awisa kanga tu kanili shivat hanga na niwi mga shungkale ku jili balu kala heng sa de jili gata aka anau ainang so de hokahai na nina teira ji khala kui laga iwili kui unglum gaji gata na nili nga hana ka roho wi ot sawai ki gaji leili da hanglu jina ana nili gata burani ji ngalang de jihomira Maran hita da hang hai gasa ji ungshung baira nu da hi shok kang sakna. Zayan wi nao nga labu li hang lu. Yang lu, na wi awu nga na wi li rara li. Nga hui ri e na gata dung li, gata ji wi awa nao li dong da. Sa kang tu kani jina, jishu na salu da hang hai jisai. Anina gata aina jiwi anau ji ku unga kala kani jiwi dungli atumwi gajon hammi da jishu na jili donga mi gajon kana atumwi gajon shongfuli hammi kala gai kana tingpang reo kui da shongfuli hammi Jishu we mangali kala knukli gazapina David we now mayer li hosena Roho we mingli kara a jikula mahai Jui makeup gacheli hosena the banglak e nawawa Kala ana Jerusalem ni gazang taran mi saikoruna ning tu hawa Hi kiba kala da hanga Jena misang jina He Galilee kalay Nazareth kuwi maran Jishu jina. Muna hui kai na tum sai ko really very we so coming Amen.